Malo povejte, no, ste zaključnik. Ja, ne smemo noter snemati. Ste bili na glavni obravnavi in ste slišali argumente ene in druge. Moja ocena je, kot še enkrat ponavljam, ta postopek je iskanje dlake v jajcu. In ne gre tukaj za pregon nekega dejanja, ki bi imelo kakršnekoli posledice za kogarkoli. Ne gre za dejanje Simone Dimic, ki bi bilo v nasprotju z interesi organa, v katerem je bila zaposlena. Zato mi je predlog naravno smešen. Toda lahko bi rekla ne, počakajmo, da bo pač nostrifikacija stekla. Bomo odgovorili takole. Vas glavni urednik pošlje na nek dogodek in vi rečete, ne grem, ker ima moj avto letne namesto zimskih gum. A bi to naredila? Hočete reči, da se je bala Boruta Pahorja?